COVID-19 ke so bang phoke pratrokan aphai ke le apothak Assam Finance Minister Himanta Biswa Sarma pherang ke mai kangni Mas kachikop ke atomaphan police ke nep Don phoke brasir ke bahem tomon ke jabajok kan hok don Kardam pini pranta berta long penili sami jilihan sepi non bertang ton pen arjik tha Assam state along COVID-19 ke so ki vir rang rang apor hot puthat pini an bang phoke brathok COVID-19 ke so phainang ke bat thu aputhak Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pherang ke mai kangni Aru ni phaithok siarni Kachar district along Bangphli lapen Guwahati along Bangphli COVID-19 ke so ang thek long det pen puthat pini le thota Kachar along pen bang ke thom COVID-19 ke so ang thek ke long ajok Assam along bang phoke brathokan ke so phai le pontang no Bang sojok pini National Health Mission asai hemlong Minister Himanta Biswa Sarma pherang ke mai kangni pherang ke mai along kaning je pona tengke aru ni phaithok siarni Rajasthan pen bas along kado kawe Bangphli ke brapho angbong pen bang thong ke brapho tumke ke so ang thek long pon pe Bangphli aphan ke COVID-19 ke so ang thek long pon lo lapen bang trok aphan repeat test lapen bang hini aphan simple collection katora ke do ka joksi puthot avi ke en thua sai deng pon thulong Lapu Guwahati rong sopi along ta Bangphli COVID-19 ke so ang thek ke long Bangphli atomang bong pen inut abang ke kaprek adem pen sike bang ang thek do sita bang ke thoma bang ke kaprek pen ke bang atum kali Laso pen ajok Guwahati rong sopi arlo along matta COVID-19 award do pusi Minister Himanta Biswa Sarma ningje Lason thot se Rajasthan along pen ke bang atomang bong along pen puthot pinita bang ke thom ke so ang thek long bon thulo Ajmer Sharif Darga along pen ke bang Bangphli atomaphan COVID-19 ke so ang thek long pono Kachar along ke so ang thek ke long pen Guwahati rong sopi along ta Bangphli ke so ang thek long Pomut 45 জন যাত্ৰী আছিলে তাৰে 33 জনৰ ফলাফল আমি নিগেটিভ পাইছো 4 জনৰ ফলাফল পজিটিভ হৈ আছে 6 জনৰ আমি ৰিপিট টেষ্ট কৰিছো আৰু 2 জনৰ স্যাম্পল কালেকচনত অসুবিধা থকাৰ কাৰণে আমি নতুনকৈ স্যাম্পল কালেক্ট কৰিছো আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এজন ইতিমধ্যে আমি পজিটিভ হিচাপে দেখা পাইছিলো মই যদি এই গুটেই জুৱাকালি যি 4টা কেছ পজিটিভ হল সেই বিষয়ে যদি আপোনালোকক অলপ ক'ব যাওঁ তেতিয়া হলে যেটো 46 নম্বৰ Ajmer Sharif Darga along pen Assam along ke bang atum do ana phanta nikre phli an quarantine pado ponet po ke so ang thek ave matik ke hempache damlong po Lasi rada tum do anta ka phere aphon chibi bera sarkar nang ke than nang ka pen khat ateng pen claim ponra ke so ang thek chelong lote tong sokot pen se ka chelang ji aphanse Minister Sarma pen rada phan tuning repon এই সংখ্যাৰ ভিতৰত আজমিৰ শৰীফৰ গাড়ীখন আমি একাৰণে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাই কাৰণ তেওঁলোকে অসম চৰকাৰৰ বিনা অনুমতিত অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিলে সেই বিষয়ে যোৱাকালি আমি আলোচনা কৰিছো কিন্তু অসমত যি ব্যক্তি আহিছে আমি তেওঁলোকক কোৱাৰেণ্টাইন কৰি টেষ্ট লৈছো টেষ্টৰ ৰিজাল্ট নিগেটিভ হলেহে আমি তেওঁলোকক ঘৰত যোৱাৰ বাবে আমি প্ৰটোকল বনাইছো আমি সকলোৱে এই ৰিজনাল স্ক্ৰিনিং সেন্টাৰ বিলাকত আমি নিজে আছো যোৱাকালি আমাৰ News Desk Report Karbi Anglong Live Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kapangdak pini aru ni phainar kep arni pen gari motor ke vek aking pen kedama tumanta mas chikop vek nang jipu kapangdak ateng dipur rong sopia hitia jo mas ka chikop ke ingthe kang thoktap aron karkana tumaphan kiton ke langatum kene basai kedeng pangcheng tanglo Diphua hitia longta arnisi nini angbong ihum humni kulat kang puke cheng panajok Karbi Anglong arlota ka phere me ang thek langsi corona ke sophan ke doke damta e okchung hursi nang mantanglo
India dada long ta chiklo jani plengkai kangker kang habdo koka phita corona ke so phai arnibang tanang bat bomsi non ke Assam MP Guwahati along sitami corona ke so ki un ang theka phai nang bat bom lang Corona ke so phai kang dang bom ajok Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ahin pen corona ke so Assam along rialong ke teng thip jia phan bor iponsi hongke bara tum an ke inthein thok tap long le lapen mas chiko bek nang jipu sodak pen aron selam pon detlo lapen mas kachi dipde atuma phan tangka pharo phodai tunang jipusi Minister Sarma ningje ponlo ৰাজ্য চৰকাৰে এখন অধিসূচনা ঘোষণা কৰিব তাৰ অনুসৰি মাস্ক ব্যৱহাৰ নকৰিলে বা মাস্ক যদি উলমাই ৰাখে ৰাস্তাত খোজ কাঢ়োতে তেতিয়াহলে আৰক্ষীয়ে 500 টকাৰ জৰিমনা কৰিব পাৰিব কিন্তু মাস্ক বুলি কওঁতে এনেকুৱা এখন কিনা মাস্ক থাকিব লাগিব এনেকুৱা নহয় ঘৰত থকা গামুচা খন্দিও যদি মুখখন আবদ্ধ কৰি ৰাখে আমি তাকেই মাস্ক বুলি মানি এইটো নহয় Bonta ili tum karbeng longarat ki ongdonga tum ke kaphere krang mate corona ke sopan ka chepa jok jia phan ka selam tangaron karkana tuma phan pini dipurong supia hitia jolong ka cheleng mas ka chekup ke tuma phan ke ton ke lang pangching pon se bang thongkyap su se tuma phan nebdun se section 101/20 a case pabon pon se arona tengpen insai ponlo Lasi corona ke sopan ke jogje phan ke emena along se ar pudolo puchema thapon renti si ilitum na hogle dam sitami ke doja kachibi pen chenglok mas kachikup ebe kacheng hoy kenang sot halapu kulat along ta e phong along bang pho anpar palut long le pu sitami dipurong sopi along ke bang thok thok si anta ke palut long atum do jong se kulat pen ang theke long lote kulat amat se inkir check jiputa Minister Sarma ningje ponthu দোকান আছে একেবাৰে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং নাই অথচ আন কিছুমান দোকান আছে য'ত সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং 100% মেইনটেইন কৰি আছে কেতিয়াবা যদি দোকানৰ পৰা মানুহৰ যদি আমি ট্ৰেসিং কৰোতে এইটো কথা ওলাই যে মই অমুক দোকানখনত গৈছিলো আৰু তাতে মোৰ কোভিড আহিলে সেই দোকানখনো কিন্তু দায়বদ্ধ হ'ব যদি তেওঁলোকে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মানি নচলে কেছ নোহোৱালৈকে খুব ভাল কোনো কথা নাই কিন্তু News report Roshan Hanse Karbenglong Live Diphu West Karbenglong Satgaon Rongkoroya Rong Tomon ke ja bahir kang tang ragajok don phokya prasir kep ki dukela garada tumahem nahok donlo Non malom hithi iroi-roini sosechet arnisi nini padakpo tomon arwe jangpen botor bokan kachelor ponalong kiso ason ke klangpen chenglok pining aningkan penang anake songpen radatum chichak nanglo Lason si non malom corona ke sopan kachepa jok japhan kisung thekte ka por hot ke cholong lepen kamatha kisung chot kalisi tomon pena kisung sitami photuloklo Tomon pena jok pini arni kangsam porphai ke thomra chiti malom Beskar Benglong Satgaon Rongkoroi arong along don phokebra serkep ki duk dera ratumahem tomon ke ja pila bajok ki sungke phobek aratum mekri meklang pan kaning ri thek don long lapen kumara ning ke mi abang phusinang ke rabdon poma puta kaning ri alam the chepaklang renti Non malom ason ke sunga chichak nanga hot tomon pena jok ki sungke phonang ke duk kela garada tuma phanta Karbenglong Autonomous Council asongja po tumpen akerablong jimeni puto warka cholang ding aputhak Bengaluru Karbe Society amaipu stelenti sopen bertalong don se Karbenglong life asai hemalong bertanang pali Lason thak se dongkamukam tenkera langso ahawara longta penang an ki dukela garada tuma hem nahok don lokuta bertalong don Laso akubor kelong penili nang humri philo ahok lo non theklong prong lo akadu kabe kalukson ahem ponrai api ari gute kitab potro sumar kacharli kitab tanang lok kadu kabe kan hok ta thewan lo lasi laso pu thakang bong amang ke nili nang humri lo lasi mohejong nili tingki lo nili hin pe name jongjung pe na kerap ting iban ajirji News report Karbenglong Live Det pia dangalong kangkir klaga por hot chokle move choda move ajok kiduk da rara tum methang ahem ka chelana japan penang ana kisung pense ajor ni pangthang ponanglo
Rada tum ki duki sung chini don si inut lo than bang khoya sing timung ame thang a khera chepa kon si upper dikrong along ki duk dara rat an esan ki choja phan pini sang sabon ki cho ingti ki ron sai ki deng bangso sang han ki ron dam ja phan pura dilai osi phan berta ki pida mahot osi ranjit hajarka ahin penta aning ki me pen sang len pharo isi ki rap pidon thu Langdam lo pulote than bang khoya sing timung ame thanga rong arup ki kali bonta kangchir kalang it ki isibet buma thapen upper dikrong LP English School along si don thong kebra phara raphan ron ponlo Lapusona sai ki deng hot KSA Bokajan Regional Committee chun bang noben rongpi rongasar sarkar rongasar SMC lapen than bang atum cherap chito don si misen pen sangkeron sai pachun pon Dilai pen bichai rongpi karbeng long life Pini prime time berta kelepon sekang tonik lo domi thakme kardom